وجنكان يوبلو بالتي عنتكان يوبلو كبسام دحت يوبلو التي يمنتكان يوبلو وجبي وجنكان يوبلو سلفي وسلفخان يوبلو زور اللوا استوعل 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 سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تسبوكت كونوا ناي وتر تمنيتنا يوم بارلومون أقدس تزبلنا يم عبيت زيناتاتنا علم كم بدو ما مسوز خيط تنتنا حزنا لكم قريبنا لنا سام مودتا مدبنا مسانا كتصنحوا لايك شير كومنت بمقبار دما نزل سرحنا كتحجزوا سبسكرايب زي قبركم دما هاي سبسكرايب قبرونا بالكم بزي أقدس تحستو عبيت كونفرنسات زرب زلو أبزو أنا زي فتسام زلو كاب ساعات ناب ساعات it's just incredible كما يجر كاخد قلت أتخل كمان أبزا زلاتن فيديو بتاعمي زي حتى نزلو بعد I'll try my best. Let's start أبزا نجمر تزبلت حبريتا كان ركم فتنا مونغو أمريكان إيروبا أنت فتيرو زلو كيناتنا هنري لومي U.S. envoy to Ukraine and Russia says Moscow could have to make territorial concessions in any peace negotiations over the war in Ukraine. He also threatened to target Russia's oil revenues as part of the talks. Keith Kellogg was speaking during a panel discussion at the Munich Security Conference where he faced questions about the U.S. strategy in any peace talks. كم تري وزلهم أب هرعبي كونفرنس أبز كازلو زرب زلو يوتي كيف كيلوغ زبال زلو دونالد ترامب سبيشال انفوي ناتوني يوكرين زوجا برايو سو دونالد ترامب أكل سلزي لابوست فلالي ريتوتات يزوهب زلو أمو داتاقن مرحتي أوروبا أتري رومز حتوا زلو أبت كرسي بوتاك وهبن ناديو أبتا كرسي أنا بزي بأنا كم يجيرو كهوني خيليو نحنا خنتاي بوت هنا نابل كايد زرب زلو تغلال عدل هيبوم سلزي هابوم دونالد ترامب بفتسم كو حتى لو ما يكالن ترى كونس ولا ون تعرفون قاتيمهم سلزلا ابو ابت كونفرنس ون زغدفولم سلزي بلوم so what exactly is going on During the discussion, Kellogg was asked if he could assure the audience that European negotiators would be at the table. Kellogg said the answer was no. In addition to territory, Kellogg said Moscow might have انت لما حتي تمو point black blue بتخكل بنصور اوروبا أبت كورسنا negotiations أبت تقولا بوتاك وهابهم ديو أي وهابهم من يلوم حتى تمو تعمل سلمة دحر زي بالله وي وين دبلوماسية عمل زي كنا no أبت تقولا negotiations بوتاك وهابك ما يكونن يلوم I think زي زربازيا تبغى غيركم ده راح أسيبكم نحادث معات بزحنا غيرو لك كل نجار حجيزك بقولنا خاوينو زك على سنيروسي أبتاناتك ممرق تادي ويقلم لك ساتف دو مزبل كايو قص خصف أخلها أي تأتوني خاطر يكونس قص مصفى أيزي معناته قصهم ينصفهم زلوا أمريكا معرك كندزي واقع زخفلو ويون بزع كنزب كفيل نايلهم قطبهم كسب مبلشوا زخدو حاجة بتحاجة بدخل دما سكيورتي ناتو ما بحدا جاز وردو بوتين أمريكا نيكولار كسدد يكون ده حسب نيرو أوروبا كسدد حسب نيرو زد سريدو معناته أوروبا ما بزخ ينام زرب بشنيرو سلازي كندز ريسك نزوسده اما مساخال له حساب مودا تايلوكا مودا تكنز غير كاخد غحفو اتس جست تراي زي فلتن اوروبا بخرزنوم يخوينوم زلو نساتهم نخالوت كمز غيرهم كطلمو نبوري نيرو امريكا امز غيرا ابسط احول قول كتغحفهم كن حدشيو سلازي ازن ريو زلنا ناي بحق فلويتريو اجين بعال غازد على خايا تخاطر تكمل لازم بركا نخالوتنا مقتله تكمل لازم بركا فوسي دعاها كستيو خلوين عند رزالنا جاي كمرهم يخليكن it's a reality check بهالزي to break its alliances with some of its allies. You know, that to me, there's going to have to be things like territorial concessions as well. Okay, it's somewhat is unrealistic for it to expect where you'd want to go to, but it's territorial. It's subterritorial. It could be the engagement of refusing to use force, to renounce the use of force into the future. From a political side, he's not going to downsize his military. مچم ولا توكلتنا دونالد ترامب كم زحج زبلو زلو بوتين كونسيشنز كجبر خلال ويون حدقات كجبرالو انت ديل استفل عليه عينت مدقعت خنقبر لينا انه تم يربان محقواس بحال زلمبر بوتين دونالد ترامب حنتقال كمان يوصن ابز سمعوا من منيسترات بمولو من اوروبا انتايلو ميزارب لو انتاي تحتيتم ابز سمعوا. I would like to start today's conversation with one comment and you will understand in just a second why I am bringing this up. Right now, it's not clear whether Europe will even have a seat at the table when the war against our country ends.
Will President Trump listen to Europe, or will he negotiate with Russia and China without Europe? Ladies and gentlemen, these words were of President Zelensky just a couple of weeks ago at the World Economic Forum. And here we are today, a 90-minute phone call later. So زم تريوم تلهم منيستر مكلخالات ناي جرمن ناي بولند ناي فرنسا ناي عبد انجليزيوم تم عبيتنا ايروبا زبهاليوم جنتايو زحتة زلابزي دارجا دونالد ترامب سبوتين تراخي بلو أبزوان زدما إيروبا أبت أولا كوف كبلو عدل كوهابوم دي أي وهابوم من زبل زربا ملسناتو نو كوين خمسة لو يبزارب زلو سلزي انتاي كون اجانا إيروبا بغما ياخد قصل ولا ون حجز زيوم تريقوم زلهم 4 توب دبلوماتنا إيروبا قدم يوم حانت فيديو كبكمية because حاجة نقدر كردانا سلزلو اتي مرحنات بأوروبا درجة زبالو زرباهم كنسمع منتها. Well, yesterday we were listening also to the defense minister of Ukraine, and actually it was quite painful to hear all the promises. No, wait a second. زيادة حرايا قد قلت لنا. And after a fiery speech by the Vice President of the United States on this stage. So I would like to start the conversation, perhaps getting your thoughts, Minister Baerbock, on how are you feeling about this? So many moving pieces. Do you think that Europe as a continent is facing an existential crisis? Good afternoon, everybody. Pleasure being here, and thank you all for coming to Munich. تريواز اللهم ناي جرمن منستر قدات وتاي أنا لينا باربكت باليا تايلات حتى لا أوروبا أبي شجر الله الكذا تعمني دونالد ترامب كان أوروبا ريسبكت بيعد ما بدي يخون انتاينات كي سمعت تبلا الله. Well, this is an existential moment, and it's a moment where Europe has to stand up. And we have showed 3 years ago where everybody underestimated Europe as well, especially the Russian president, thinking that he would just invade Ukraine and everybody would keep in silent, that we didn't repeat the mistake from 2014 before. But we said, now is our answer, that Europe has to be strong and bold, and that we, besides all the differences we have, we stand united. And now 3 years later, we are at exactly the same. So, كم تاتري وازلهم زربا ناي هتسانات ፖለቲካዊ ብስለታውን ህፃን እናበሉ ዘላግጹላ ጀርመናዊት ናይ ጀርመን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣትሪዋ ዘለኹም ኣትብለ ዘላ ኤውሮፓ ኣብ ኤግዚስተንሻል ትሬት ወይ እውን ናይ ህላዌ ስግኣት ኣጋጢሞም ዘሎ ይኣምን ኢላታ ግን ኤውሮፓ ከምቲ ሰብ ዝፅበያ ኣይኮነን መን ይፅበያ ንኤውሮፓ ይደኖ ኤውሮፓ ሓያል ሃብታም ዓለም ገይሩ ሰብ ዝፅበዮ ነይሩ ኣይ ቲንክ ኣብ ርእሶም ዘሎ ፀገም እዚ እቲ ሽግር ፑቲን ይንዕቀና ነይሩ ዓቕሚ የብልናን ኢሉ እዩ ነቲ ኩናት ጀሚሩ እዮም ዝብሉ ኣገይን so much about እቲ ኩነታሲ መዓስ እዮም ክውንነት ተቐበሉ ኣሜሪካ እቲ ክውንነት ተቐቢላታ እያ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ ከስማዓኩም እየ እቲ ክውንነት ተቐቢሉ ወይ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ክውንነት እዚ ኩናት እዚ ኣሜሪካ ደፋፊኣ ከም ዝገበረቶን ንዩክሬን እውን ኣሜሪካ ደፋፊኣ ኣካል ናይ ኔቶ ክትኮን ኢኹም ኢሎሞም ክኸውን ዘይክእል ክነሱ ስለዚ ኩሉ እዚ ኩናት ንኽጅምር ኤውሮፓና ኔቶን ዝሰርሖ ምዃኑ ዳ እምበር ፑቲን ዝሰርሖ ከም ዘይኮነ ቅቡል እዩ ኣብዚ ግን ኣብዚ ኮንፈረንሳት ከምዚ ኢልካ ነተሓስቦት 10 ግዜ ደጋጊምካ ብሚድያን ብገለን ደፋፊእካ ኣብ ርእሲ ሰብ ኣብ ሓንጎል ሰብ ንከተስርፆ እዩ ነይሩ ግጅግን ኦልሬዲ ቱ ሌት ፎር ዲስ ኣገባባት እዚ ብከምዚ ንሰብ ንኸተደናግር ግዜኡ ሓሊፍ እዩ እጂ እንታይ ክትብልሳ ስምዋ Same moment again. Our answer to others, my nation first, is Europe united. And this is what we show here on the panel. This is what we have shown in the last couple of days, that we made clear there will not be any peace in Europe if it's not a European peace. And I'm a bit of a younger generation, and my responsibility as a politician is that it's not a shared peace, but it's a peace that lasts also for our children, that the war of aggression will never come back to Europe. And this is what we are fighting for. This is what we are standing for. And this is why we formed a security package, which has been unseen in the past. Commissioner von der Leyen mentioned that yesterday, financially, also continuing with defense. سنتات بلدلا زيا كنت متخلى بارتناتا ناي جرين يوم زبحالو جرين زبحالو خان environment ناي سلام ناي قل ملكا وتاس دمن جويت بارتي التجرين لو مش من تاقوينو وور كوينو ناي كوينات بارتو كوين تريفو environment قليلة بجكا كوينات ناي يوكرين اب اسرائيل وانتقونا بجكا كوينات كالو قانقوا دي سمعت سبيا زيا اعماون زي ردا دبلوماسون زي تمهرت يوم زولا بجرمن اب تشاينا خيداني تشاينا كتتنقق تفتن سبيع تشاينا نعا كند منتاي كنترول كم زلوا بالعلاقه طبعا هتا زي ردا سبيع يوم زولوا بس غوين بتي اتتبل زلا افيكشن تلتنبر زلا اوروبا بحق حيال وتحضروا عقمي ويون حجز كم زغبر بيوكرين انتاي كفريقاي تحطو هيبنا كم زغيرنا كتبل تقليقا but what is the result اب عالمكو انتاي هيبكا وي كندي ساعات سريحكا يكون انتاي وصيت افريقاي
ንዩክሬን ሓጊዝናያ ናትብላ ኣለኻ እንታይ ከፍሪ እዩ ዩክሬን ህዝባ ኸሲራ መሬታ ኸሲራ ሕጂ ድማ ብዘይ ሓገዝ ናይ ኣሜሪካ ናብ ዝኾነ ክበፅሑ ይክእሉን እዮም በዓሉ ዳርጋ ክነብዕ እናደለየ ዝተዛረቦ ዘረባ ከምፅኣልኩም እየ so again እዚ ቲም ናይ ኤውሮፓ ቲም ኦፍ ደ ሉዘርስ ኮይኑ ኣሎ ሮማይ ናይቶም ውዱቃት ወይ ከዓ ስዑራት ሃገራት ተኣኪቦም በዓሎም ምንን እንተበሉ ትርጉም የብሉን ትርጉም ዘለዎ ኣሜሪካ እዩ ድውስን ዓቕሚ ዘለዎ ኣሜሪካ እዩ ብቁጠባ ካብ ኣሜሪካ ብዙሕ ኣይመሓመቑን ወታደራዊ ዓቕሚ ግን ዚሮ ስለ ዝኾኑ ቁጠባ ንበይኑ ኣብ ግዜ ኩናት ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን መኪና ክህልወካ ኽእል እዩ ዩሮ ወረቐት ክህልወካ ኽእል እዩ ቦምባን ሚሳይልን ነፋሪትን ተደፈርቲ ኩናትን ታንክታት ተዘይብልካ ግን ኣብ ኩናት ብቁጠባ ይትዕወትን ኢኻ ቁጠባ ዝጠቕመካ ኣፅዋር ተለካ ኣፅዋር ከተፍርት ትኽእል ተኮይንካ ጥራይ እዩ እንተዘየለ ቁጠባ በይኑ መፍትሒ ከም ዘይኮነ እቲ ዝዓበየ ኣብነት እናልኩም ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ቅድሚኹም ኤውሮፓ እንታይ ወሪድዎ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንርኢ ክንፍትን ኢና እዚ ዘረባ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ ነይራ ኣበይ ኣላ ለሚጎ ኣብዚ ብዓብዪ እቲ ኩነታት ፅሙቕ ተብሎ ማለት እዩ give me a second if I give you there's one video كل سبون كسب لا زلوا خين تسمعن مالتيو let's go here said Ukraine could never accept peace talks without Kyiv's involvement, a message meant for President Trump. He called the meeting between Trump and Putin without the presence of Ukrainians or Europeans dangerous. Some in Europe may be frustrated with Brussels, but let's be clear. If not Brussels, then Moscow. It's your decision. Zelensky also took questions from our own Christian Amanpour. So ከም ንሪኦ ዘለና ዘለንስኪ ኣብቲ ኮንፈረንስ ዝዓበየ ስቴጅ ዝወሃቦ ዝሓለፈ 3 ዓመት ድራና ልሙድ ትርእዮ እንተሎ ስታር ናይ ከምዚ ኮንፈረንሳት ዘለንስኪ ቅድሚ ሕጂ ስታንዲንግ ኦቬሽንን ጣቅዒትን ዝደለየን ይበሃል ነይሩ ሎሚ ግን እቲ ዓብዪ ሓይሊ ናይቲ ኔቶ ዝበሃል ሕቁ ስለ ዝሃቦም ዝበለ እንተበለ ትርጉም ክህልዎ ይክእል He talked the mixed messages from Washington and also the need for continued dialogue. Do you understand what America's position is? Yes. Which is? I think, to my mind, they are preparing atmosphere for their እንታይ ይብለሎ እንታይ ላቶ ናይ ኣሜሪካ ፖዚሽን ኣብዚ እዋን ወይ እውን መርገፂ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ምዃኑ ተረዲእካ ኣሎ እስከ ንገረኒ dialogue. For the dialogue, which will be? For the dialogue between Trump and Putin. And I think this is up to them, but they can discuss everything they want, but not about Ukraine without us. And that's why, in this case... So እንታይ ተረዲእኒ ኣሎ ኣነ ፑቲንን ዶናልድ ትራምፕን ርክብ ክገብሩ ምዃኖምን ክዘራረቡ ምዃኖምን ብዛዕባ ዩክራይን ግን ክንዲ ዝደለዩ ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ዝወሰዱ ግዜ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ብዛዕባ ዩክራይን እንድሕሪ ኮይኑ ብጀካና ግን ትርጉም የብሉን ዝብል ሓውሲ ተሪር መርገፂ ወይ እውን ዘረባ ግብረ መልሲኒ ዶናልድ ትራምፕ ይዝህብ ዘሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ብዘይ በኣና ብዘይ ዩክራይን እቲ ጉዳይ ክትገብሮ ትኽእል ኣይኮንካን ያ እዩ ዝብል ዘሎ ኢን ሪያሊቲ እዛ ጉዳይ እዚኣ ብዘረባ ክዛረባ ከሎ ከምኡ ክትመስል ትኽእል እያ Tonight, a Russian drone striking the Chernobyl nuclear plant. UN inspectors say no sign of a radiation release. But Russia's attacks an ongoing reminder of the war's toll on Ukraine. As world leaders gathered in Munich about peace talks to end the conflict, Ukraine's መጀመርያ ኣብ ዘለንቀነ ሓደ ዜና ወፂኡ ነይሩ እሱ ድማ ኣብቲ ናይ ኒውክለራዊ ቦታ ንፅዓት ዝጥቀመሉ ኒውክለራዊ ቦታ ሓንቲ ድሮን ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝተካየደ ዩክሬን ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ድማ ራሽያ ያካይዳቶ ራሽያ ሰላማይ ትደልን እያ ክብሉ ድራማ ኣብዚ ኮንፈረንስ ናይ ሚኒክ ሴኩሪቲ ኮንፈረንስ ኩሉ ግዜ ሓደጋ እዮም ዘጋጥም ቅድሚ ዓመት ድማ ፖለቲካዊ ሱር ናይ ራሽያ ዝነበረ ተቐቲሉ ተባሂሉ ኣብ መወዳእታ ድማ ራሽያ ቀተለቶን ኢሎም ከመፅኦም ኩሉ ግዜ ሓደ ድራማ ክገብሩ ከደሎም ኣብዚ ግዜ ኮንፈረንስ እቲ ዕላማ ድማ ስምዒት ናይቶም መራሕቲ ተንኪፍካ ውሳነ ኣንፃር ራሽያ ንክወስዱ እዩ እዛ ውሳነ እዚኣ ናይቲ ቸርኖቢል ዝበሃል ናይ ኒውክለራዊ ቦታ ዝሃርመውን ዩክሬን ምዃኑ ሰብ ዝጥርጥር ኣብቲ ኮሜንት እታ ናይ ኤውሮፓ ኮሚሽነር ዲፕሎማት ካያ ካላስ ፎሚላ ፖስት ምስ ገበረት እምበኣር በዓልኩም ሃሪምኩም ንራሽያ ምክሳስካ ጀሚርኩም ክብሎ ጀሚሩ ብሙሉእ ሰብ ብከዚ እቲ ገይን ፈሊጥዎ ሰብ ኩናት ዝደሊ ዘሎ መን ምዃኑ ፈሊጦም እዮም ፑቲን ኩናት ይደሊ ከምዘየለ ሰላም ክገብር ከም ዘሉ ዘሎ ተረዲዎም ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ እውን ከምኡ ኩናት ዝደልዩ ዘሎ ኣብ ጣውላ ክመፁ ዘይደልዩ ዘሎ ኤውሮፓን እቲ ዩክሬንን እዩ ስለዚ
again ኣብዚ ሕጂ ንስማ President Zelensky meeting with Vice President Vance and Secretary of State Rubio. We want the war to come to a close. We want the killing to stop, but we want to achieve a durable, lasting peace. But after President Trump said this week Russian President Putin told him he wants peace, Zelensky said he told President Trump Putin is lying. I said to him that he is a liar. Allied leaders stunned by mixed messages from the U.S. እዚ ዘረባ እዚ ኣሜሪካ ብሓደ መንገዲ ኮነትን ሂባቶም ዘላ ብክልተ ሰለስተ መንገዲ እዮም ነጊሮሞም ዘለዉ ጄዲ ቫንስ ኣነፂሩ ነጊርዎም ኣሎ እዚ ኩናት ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ እቲ ፒት ዝበሃል ዘሎ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ከዓ ንሱ እውን ኣነፂሩ ኣብ ክልተ ሰለስተ መርገፂ ኣሜሪካ መርገፅናታ እዚ ኩናት ዘጠው ክብል እዩ ዩክሬን ናብ ኔቶ ክታቱ ይኮነትን ዝኾነ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ድማ ጋራንቲ ክህብ ኣይኮነን ኢልዎም ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ምስ ፑቲን ተዛረቦ ፀብፃብ ሂቦም ኣሎ ስለዚ ኢን ኦል ዳይሬክሽንስ consistent ዝኾነ መልሲ ኖ ከም ዝኾነ ትመልሲ ነጊሮሞም ኣለዉ ካብዚ ናበይ ይቕፅሉ ትሕቶ ንዓሚ ዝምልከት እንጂ እቲ ኔክስት ቶፒክ ኮይኑ ዘሎ ዘለንስኪ ዓበ ጌጋታት ዝገብሮ ዘሎ ኤውሮጳውያን የጣቅዕሉ ስለ ዘለው እዩ ሓንቲ ኣብዚ ሕጂ ዘረባ እንታይ ይብል ፀኒሑ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፑቲን ተዘራሪበ ተረዳድየ ኢሉ ምስ ደወለለይ ንዶናልድ ትራምፕ ፑቲን ሓሳዊ እዩ ኢለዩ ይብል ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንፑቲን ከም ዝኣምነ እዩ ዝፈልጥ ስለዚ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ይፀርፎ ዘሎ ንፑቲን ኣይትፈልጦን ኢኻ ንስኻ የሽከዓካ እዩ ዘሎ ክብሎ ከሎ እቲ ኢንተሊጀንስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝትንክፍ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኢጎናቱ ተተንኪፍካ ኣሎ ጆርዳን ኢትስ ዋን ኦፍ ደ ሞስት ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ነጥቢ እንተላ ብዚ ዶናልድ ትራምፕ ነጎሽት ክትገብር ከለካ ክትዘራረብ ከለካ ኢጎናቱ ክትንክፍ የብልካን ክንዲ መንደቕ ዝኸውን ክንዲ ጎበዝ ዝኸውን ኢጎ ወይ እውን ኣነነት ስለ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ክትንቀቐሉ ኣለካ መብዛሕትኦም ሃገራት ቻይና ድዩ ራሽያ ድዩ ዝኾነ ሃገር ኣይትንክፍዎን እዮም ደይነው ውሳነ ክውስን ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጥዎ ኣብ ኢጎናቱ ዘተናኽፍ ምክንያት የብሎም ነይሮባ ፀሊቦም ዘሎ እኮ ደንቆሮ እዩ ብስኡል ኣይኮነን ገለመለ ዓንጃል እዩ እናበሉ ይላገፅሉ ስለ ዝነበሩ እዩ እሲ ኮይ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ዝሓለፈ ምሕደራናቱ ከምቲ ዝድለ ሓይሉ ስለ ዘይመፀ ይላገፅሉን ይፃወትሉ ነይሮም ንኸይምረጥ ድማ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ነይሮም ዳትስ ዋይ ዶናልድ ትራምፕ ኣንፃሮም ዝኸይድ ዘሎ ይድበሃል this week, and so are multiple members of Congress here talking to NBC News from both parties, pointing to the president suggesting a summit with Putin without Ukraine. Zelensky today saying, I will meet with Russians, with only one Russian guy, with Putin. And critics point to Defense Secretary Pete Hegseth on Wednesday, ruling out Ukraine ever getting into NATO, taking a key negotiating chip off the table before talks even start. The United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Prompting a ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ብኩሉ መንገዲ ንፁር ዝኾነ መርገፂ ሂባቶም ዘላ ንመለስ ሕጂ ኣብቲ ናይ ዩሮፒያን ዩኒየን ኮሚሽነር ዝበለቶ ድሕሪኡ ኔቶ ኤውሮጳ ናቶም ሰራዊት ክገብሩ ሓሳቡ ንመፅእ ኣሎ Well, yesterday we were listening also to the defense minister of Ukraine, and actually it was quite painful to hear all the promises that they have been given. And he was referring to, Ukraine had nuclear weapons, and they were persuaded that give up your nuclear weapons, destroy your nuclear weapons, and we will provide you security guarantees so that Russia would never attack you again. And so they did, because they believed in United States who gave these kind of ሕጂ እዚኣ ዲፕሎማት ናይ ኤውሮጳ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዘላንድያ ካላስታያ ትብል ዘላ ዩክሬን ቅድሚ ሕጂ መብፃዕቲ ኣትሎም ነይሩ እቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ናቶም ናብ ራሽያ ክምለስ ከሎም ኣገይን እዚ እውን ሓሶት ምዃኑ እዩ ዝንገር እቲ ሚሳይላት ናይ ራሽያ እዩ ነይሩ ሕብረት ሶቪየት ራሽያ እዩ መበቀሉ ናይ ራሽያ እዩ ነይሩ ስለዚ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ሚሳይላት ናይ ኒኩለር ኣብ ጀርመን ዘሎ ናይ ጀርመን ኣይኮነን ናይ ኣሜሪካ እዩ ናይ ኔቶ ተባሂሉ ሎ ግን ናይ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ ልክዕ ከምኡ እቲ ኩንነት ግን ጠማዚዝካ ምዝረብ ኣብቲ እዋን እቲ ንዩክሬን ጋራንቲ ከም ዝተዋህባን እቲ ጋራንቲ ድማ ከም ዝተጠልመን ዩክሬን ዝዓበየ ፀገም ናቶም እዩ ምክንያቱ ኣብ 2014 ተለሚኖም እዮም ካብ 2000 ጀሚሩ ኣካላት ናይ ኔቶ ኣይትኾኑ ናፃ ሃገር ኮይንኩም ከም ድሌትኩም ነበሩ ኔቶ ንዓኹም ተጠቂሙ ኣብ ትሽትሽ ኣሜሪካ ኣብ ራሽያ ክመፅእ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ኣካል ናይ ኔቶ ክትኮኑ ኣይንፍቅድ ኢና ክብል ከሎ እቲ ኩነታት ስለ ዝፈልጦ እዩ እቲ ናይ ራሽያ እቲ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ኔቶ ክገብሮ ዝኽእል ስለ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ እዩ እዛ ቀይሕ መስመር ዶናልድ ትራምፕ ይቕበላን ይዛረበላን እዩ ካልእ ኤውሮጳ ግን ኣብ ህውተታት ስለ ዘለው ሓደ መዓልቲ ተሓቂ ከውፅዎ እዮም ሕጂ ግን promises. So he was explaining in a very painful way that, what are the security guarantees that we can really believe in? And I think, what we need to answer is that,
the security guarantee that is the strongest and that really works is a NATO membership. And it's actually also the cheapest security. زي حجي ናይ ኤውሮፓ ዝዓበየ ዲፕሎማትና ንብል ዘለና ናይ ኤውሮፓ ህብረት ደጋጊማ ትዛረበ ዘላ ንዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ክትገብራ እዩ ትርዚዎ ኣሎ ኣካል ናይ ኔቶ ትዝሓሸን እቲ ዝበለፀን ሴኪሪቲ ጋራንቲ ናይ ዩክሬን ኣብ ኔቶ እንተኣትያ እያ ትብል ዘላ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ቺፍ ወይ ከዓ ቦስ ድማ እንታይ ኢሉ ኣሎ ዩክሬን ኣብ ኔቶ ዝበሃል ነገር የለን እዚ ዘረባ እዚ ኣሜሪካ ድማ ዝኾነ ሴኪሪቲ ጋራንቲ ክትብውን ኣይትደልን እያ ክትብ ትኽእል እያ ግን ብሰራዊታ ኣብ ዩክሬን ብምእታው ክትገብራ ኣይትኽእልን እያ ኔቶ ኸ ኣብቲ ጣውላ እውን ክመፅእ ኣይኮነን ኢልዎም ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ምስለኩም ኣብታ ቀዳመይቲ ተዘራረብዋ ሄሎ ፑቲን ከመይ ኣለኻ ሄሎ ዶናልድ ትራምፕ ከመይ ኣለኻ ድሓን ዶ ገለገለ ምስ በሉ እንታይ ኢኻ ትደሊ ምስ በሎ ኔቶ ዝበሃል ኣብ ዩክሬን ክርኢ ይደልን እየ ኢልዎ ኣሎ ፑቲን እዚ ኩሉ ኩናት ዝጀመረ ጽቡቅ ጌርካ ትፈልጦ ኢኻ ኩናት ስለንደሊ ምስ ዩክሬን ክንበኣ ስለንደሊ ኮነ ዩክሬን ጎረቤትና እዮም ነይሮም ትሕቶ ኔቶ ብመንገዲ ዩክሬን ክመፀና የብሉን ስለዚ ኔቶ ኣብ ዩክሬን ቅቡል ኣይኮነን ንዓና እዚ ኩሉ ኩናት ድማ ምንቱ ኢና ንዋጋእ ዘለና እንድሕር ኢልዎ ኩናት ጠጠው ከብሎ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክብል ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ሕራይ ኔቶ ይተኣቱን እያ ካልእ እንታይ ይደሊ ክብሎ ኣብ ካልእ ኔጎሽት ክገብር ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ እዚኣ ኮንዲሽን እዚኣ ግን ስትሪክትሊ ኣሜሪካ ሰራዊታ ውክትቱ ከም ዘይኮነትን ኔቶ ድማ ኣብ ዩክሬን ክመፅእ ከም ዘይብሉ እዚአን ክልተ ነገራት ኣብ ዲስካሽን ክንኣቱ ይኮና ኩናተይ ክቕፅል እያነ ምክንያቱ ብሓይልና እውን ክንበፅሖ ንኽእል ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡ ኢልዎ ብለኩም ኣለኹ እቲ ኣሳምፕሽን ናይ ክልቲኦም ካብዚ ዝብገስቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዶናልድ ትራምፕን ናይ ፑቲንን እዚኣ ግን እንታይ ትብል ኣላ ኮምፕሊትሊ ሙሉእ ብሙሉእ ተፃራሪ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እያ ትዛረብ ዘላ ዩክሬን ግድን ኣካል ናይ ኔቶ ክትከውን ኣለዋ ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ትፍልልይ ናቶም ዓብይ ዘሎ ክንሪኣ ኢና ድማ ኩናት ናይ ዩክሬን ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ኣብ ስልጣን ንክትመፅእ ዝገበራ ስለዝኾነ ውብልቲ ከመይ ኢሉ ክቕፅል እቲ ኩነታት እዚኣን ኤውሮፓን ኣሜሪካን ከመይ ኢሎም ክረዳዱ guarantee because it really deters Russia. Now, when it comes to that this is off the table, that it was said, then we need to answer the questions that what do we really mean? And every 27 countries or whoever is supporting Ukraine needs to answer that question. If you say we give you security guarantees, what do you mean? Are you willing to send your troops on the ground? Are you willing to provide, capabilities and ammunition? And if so, then in what amount, so that it would actually deter? So بعفشة ندحر نيتو داي بوينت security in Ukraine وهاب انت عين security نغنب نغل تن هجرات كالوت كتن إسرائيل شو عتن هجرات سراويتن نغصدا دلوادين أمريكا أنا سيرنا جيروم سراويتنا أبز بوتازك أتي كونن لهم سلزي إسرائيل شتشان هجرات نيتو دليتكم كتكبر تدخليهم سراويتنا كم هاهكم كتكبر تدخليهم إلى ممالهم تزازي زي تزازي أوروبا قبل وقت من تاي دلونا تعلومي or any future wars and conflicts. So these are the questions that need to be answered by all the supporters or security guarantee givers. I spoke to one of the European leaders after J.D. Vance's address, who basically reminded me that even back in 2014, when they were meant to be, patrollers of the Minsk process, Russia completely refused to have any. At that time, even OSCE, which it was a member of. Mm-hmm. Do you believe that Vladimir Putin, peacekeepers, that involves all sorts of steps? Does he still want a viable, independent Ukraine? No. I mean, he has been very. So أتي زحزن كفال نايت خلو تزربات حتى دلو نتي نساكت ملسوت دل حتوتات زمتشيات حتى دلا وخلا زراربا أتي مينسك زبحال زولا كل تشنا أسر تربات نستجبر سمم من كم زت حسب زلي قزوة دوكمنتك عب جرمن جازيت أنا جرمن أو تيات نيرة مينسك أجريمنت زبالة كل تشنا أسر ترباتن جارانتورس ناتو زنبرو أو حستناتو زنبر منيم فرنسان جرمن نيرم كلتيهم دمان تايلم بمسير تاي زراربهم زنبرو وش يمسلكم ني بوتين أشكعنايو أغنياتو نزن تي سممي عمينسك جرنايزة لنا كنا تكبرين لنا ديكو الناس ني يوكرين نكوينات كسابنا الدالوا سراويت كساب تقلب بس هي من ناوي حق زينا تتكلنا له إلهم لبوتين كم استلاقوا له فجونا بعلم يوم سيما مناي قازيتنا جرمان وسينا يرزي شو أبز خامت أنت تقول نتو سممعتي بوتين comes off shallow. I am really confused. أكمل عينة conferences دعبي conferences بحالتي كسر كندزلو دينا حتى ما كلهم كانوا مسولتوا تحكي بقى تواسع ديم صار حزن له ولا انتهى خاطب بعفشة إزيان بحرقينا تشيف negotiator ناتهم كتكون أوروبا is really in deep trouble مالتي مس أبز
ኣብዚ ሕጂ ኣቲንያ ዘለና ዓለም እዚኣ መርገፅናታ ተፃራሪ እንድሕር ኮይኑ ምስ ራሻ ውግእ ትደልላ ወይ እውን ኣብቲ ፖለቲካ ምሰሓባላ ራሻ ድማ ኣብዚ ቀዳመይቲ ክርእይዋ ዘይደልዩ ገፃ እዚኣ ሰብ እዚኣ እያ ኣብቲ ናቶም I think black list ድያ ገለ መልኣትያ ዘላ እያ ምክንያቱ ብዙሕ ኣንፃር ራሻ ዝተዛረበት ትግራይ ዘይኮነስ ናይ ሕብረት ሶቪየት ሰራዊት መቃብረን ናቶም እውን ዝኣለየት ገለ እያ ስለዚ ብብዙሕ ነገራት እዮም ዘብልዋ እዚያ ሰብ እዚኣ ሕጂ ኣሜሪካ ድማ ዘይፈትዋ ሰብ እንተላ እዚኣ እያ ምክንያቱ ኣንፃሮም እያ ትዛረብ ዘላ ቀፃሊ ቻይና ይፈትዋን እዮም ቢኮዝ ኣንፃር ቻይና እያ ትዛረብ ስለዚ ምስ መን ኔጎሽየት ክትገብር ትኽእል እዛ ዲፕሎማት እዚኣ ዲፕሎማት ከም ዘይኮነት ካፈለጥና ኢና ምክንያቱ ዲፕሎማሲ ኣይተኣምን እያ እንትርፎ ኩናት ምስ ራሻ ክንዛረብ የብላና እያ ትብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ማለት ክንዘራረብ ኣለና ዝብል ዲፓርትመንት እዩ ዘረባ ክህልሎ ዲስካሽንስ ክህልሎ ነቶም ካልኦት ናይ ኣፅዋር ድዩ ናይ ገለመለ ፕሊዝ ተጠበለ ሓንሳብ ክንዘራረብ ኢና ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ዝብል ሰብ ዲፕሎማሲ ከሰርሕ ዝኽእል ነቲ ናይ ኩናት ሓይሊ ንሕና ብዝርርብ ክንፈትሖ ኢና እናበለ ዝኣምን ክኸውን ክኽእል ኣሎ በዚያ ሰበብ ዝርርብ ብፍጹም ተኣምን ኣይኮነትን ክትዘራረብ ንሪኢና ይፈልጥና ብጀካ ኩናት ናይ ዩክሬን ካልእ ዘረባ ኣብ ካልእ ናይ ምዕባለ እውን መደብ ኣለዎ ድያ የብላን ከማ ሰሚዐ ይፈልጥና ነ but anyway she's clear in his goals. I mean, Ukraine doesn't exist, and they want to take over the whole of it. They also want to rewrite the security architecture of Europe. So these are all the things that they haven't stepped back from. So of course, the promises that they have given under Minsk agreements, they haven't kept the promises. Ukraine's President Volodymyr Zelensky has called for the creation of an army of Europe in a speech to the Munich Security Conference. He says Europe can't rely on the United States and must act for its own sake in the face of Russian aggression. This after Zelensky ድማ ሓድሽ ሓሳብ ሒዝሎ መፂሎ ናይ ኤውሮፓ ኔቶ ዓይነት ሰራዊት ክንሃንፅ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ምፅጋዕ ድሕሪ ሕጂ ዝከኣል ኣይመስለንን ይብሎም ኣሎ I don't know man ካብ ኣሜሪካ ተፈልዮም ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣለዎ warning that his country has a very low chance of survival without US support to fight the Russian invasion. Speaking at the conference, Mr. Zelensky questioned Europe's readiness in the event of a Russian offensive. Putin clearly sees Belarus as just another Russian province now. And we need to be realistic. If someone is setting up a military launch pad, we need to ask, what should we do about it? And more importantly, what can we do before the next attack, the next invasion? So ነቶም ኤውሮፓ ኩሉ ግዜ ምስ ኣፈራርሆም ይሰብ እዚ ሕጂ ብቤላሩስ ገይሩ ፑቲን ይዳሎ ከም ዘሎ ካልእ ኤውሮፓ ወላ ሓንቲ መጨበጢ ዘይብሉ ዘረባ ከምዚኣ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ፑቲን ናይ ዩክሬን ኩናት ክውዳእሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኤቭሪባዲ ኖውስ ስ ግን እሳቶም ካልእ ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ እንታይ ክረክብ ኢሉ ክመፅእ ናቦም and again it's just not reasonable and logical Russian troops or North Korean troops. Make no mistake, North Koreans are not weak. They are learning how to fight now, how to fight the modern war. And what about your armies? Are they ready? And if Russia launches a false flag operation or just straight up with no insignia from Belarus, like how Crimea got taken in 2014, how fast will the allies respond? So እንታይ ዝብሎም ዘሎ እቲ ሰራዊት ናትኩም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዉ ንራሻ ከም ገሌላ ካልኩሌሽን ጌራ መጥቃዕቲ እንተጌራ ንክከላኸል ዓቕሚ ኣለዎም ዶ እቲ ሕቶታት ኣገዳሲ እዩ እቶም ኤውሮጳውያን ክሕተትዎ ዝግባእን ክምልስዎ ዝግባእን እዩ ግን ኣገይን ኤውሮጳ ብኩሉ ፀገም መፂዎም ስለ ዘሎ ንኩሉ ነገር ኣብ ሓደ ቁጠባዊ ዓብዪ ሽግር ኣጋጢሞም ኣሎ ስለዚ ናብ ቁጠባት ከተተኩር ክትክእል ኣለካ ወታደራዊ ፀገም ሴኪሪቲ ፀገም ብኩሉ ፀገም ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ ንኩሉ ኣብ ሓደ ግዜ ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ሕጂ እንታይ ክገብርሎም ንገለ ነገራት ንግዚኡ መፍትሒ ክደልዩሎም ኣለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ስምዒቶምን ኣንነቶምን ቀቢሮም ንዶናልድ ትራምፕ ተኸቲሎም እዚ ኩናት ዝፀው ተይልዎም ኣብቲ ናይ ቁጠባ ወዲድዎም ዘሎ ሽግር ንክፈትሑ ቀዳምነት ማህብዎ ጎኑ ድማ ብንእሽተይ ክፋል ኣብቲ ወታደራዊ ዓቕሙ ንምኸዱ ነይሮም እንተዘየለ ኩሉ ነገር ኣብ ሓደ ግዜ ይመፅእ ስለ ዘሎ they will have a big problem ናይ ኤነርጂ ፕሮብለም ኣሎ ናይ ሴኪሪቲ ፕሮብለም ኣሎ ናይ ቁጠባ ፀገም ኣሎ ኩሎም እዚኣቶም ኣብ ሓደ ግዜ ክትፈትሖም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማርማር እዩ ድማ ብቁዕ መርሕነት እውን የብላን ስለዚ I think it's going to be a very very interesting situation Donald Trump kan tabale Did you had that major call yesterday with President Putin in Russia. President Zelensky responded today basically saying any agreements they won't accept unless they're made with Ukraine. Will Ukraine have a seat at that table for those negotiations? Of course they would. I mean, they're part of it. So እንታይ ብሎ ኣለዉ
ኣብቲ ስምምዕ እስኻን ፑቲንን ክትራኸቡ ምዃንኩም ገሊፅካ ነርካ ዘለንስኪ ግን ኣብ ዝተዛረቦ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ብዛዕባ ዩክሬን ንሕና ኣብ ኩርሲ እንተዘየለና ክንቅበሎ ይንኽእል ኢና ዓይነቱ ተዛሪብሎ ኢሎሞ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መልሲ እንታይ እዩ? We would have Ukraine, we would have Russia, and we'll have other people involved too. A lot of people, a lot of forks in the, a lot of forks in this game. I'll tell you what. ዶናልድ ትራምፕ ካ ፍሌክሲብል እዩ ያ ሞ ዩክሬን ውን ኢንቮልቭድ ክትከውን እያ ክንሕውሳ ኢና ካልኦት ሃገራት ካልኦት ሓይልታቱን ክንሕውስ ኢና ይብላ ኣሎ እታ ምሕዋስ ግን ኣብ ከመይ ደረጃ እዩ ሓበሬታ ዲክቦም ወይስ ኣብ ጣውላ ምስ ኮፍ ኢሎም ኔጎሽት ገብሩ እዮም ሂዝ ኣክቹሊ ፍሌክሲብል ሰምሃው ነቲ ክሓትዎ ከለዉ ናይ ባዕሎም ፈልጡ ገለ ይብሎም የለን ነቲ ሽግር ብኸመይ ክፈትሖ ይኽእል ኢሉ ጥራይ ዝኸይድ ዘሎ እሱ This is a very interesting situation, but the Ukraine war has to end. The young people are being killed at levels that nobody's seen since World War II, and it's a ridiculous war, and it has to end. We had a good talk with President Putin. I had a good talk with President Zelensky, very good talk. And somebody said, oh, I should have called Zelensky first. I don't think so. I mean, we have to find out whether or not Russia wants So እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ ዝበሃል ዘሎ መጀመርያ ኣነ እቲ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ እቲ ህልቂታዊ ዝፍፀም ዘሎ ንማንም ሰብ ከስካሕክዕ ዘለዎ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከም ዘጋጥም ይፈልጥን እዩ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ይብዝለዎም ዘሎ ሕጂ እዋሕ ሰራይ ፅቡቅ ትሕቶ እንታይ ዘሎ ብኸመይ ጠጠው ክብል ይኽእል ትሕቶ ሕጂ ኣነ መጀመርያ ንፑቲን ይኹን ምስ ዘለንስኪ ምስ ክልቲኦም ፅቡቅ ርክብ ገይረ ኣለኹ ኢልዎም መብዝኡ ገለገለ ሰባት ኣለዉ መጀመርያ ናብ ዘለንስኪ ክድውል ነርካ ይብሉኒ እንታ ክገብረ ዝድውል ዘለንስኪ ሰላም ከም ዝደሊ ኣብ ኢደይ እሱ ቅድሚ ኮለል ምባለይ ፑቲን እንታይ ይደሊ ክፈልጥ ክኽእላልን ኢልዎ ፑቲን ሎጂካሊ ድማ ከምኡ እዩ ዝግበር ዘለንስኪ ምሳኻ እዩ ዘሎ ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ ኣብ ጅቡ እዩ ዘሎ ፑቲን ግን ነፍሱ ዝኻለ ፓወር እዩ ስለዚ ፑቲን እንታይ ይደሊ ምስ ፈለጥካ ስዑ ምስ ዘለንስኪ ትዛረብ ትኽክለኛ መንገዲ መሪፁ ግን እሳቶም ስምዒታውያን ስለ ዝኾኑ ኡ ይብሉ to make a deal. I know that Zelensky wants to make a deal because he told me that, but I now know that Russia wants to make a deal. Did you ask Secretary Hegseth to walk back his comments yesterday saying Ukraine won't join NATO and won't go back to pre-2014 borders because of bargaining chips you could use? No, I didn't. Somebody told me to, but I thought his comments were good yesterday, and they're probably good today. They're a little bit softer, perhaps, but I thought his comments from yesterday. I thought his comments yesterday were pretty accurate. I don't see any way that. እጅንታዮም ክገብሩ ዝሓስቡ ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ምስቶም ናቱ ልኡኻት ናቱ እቲ ፒት ሄገስ ዝበሃል ዘሎ ሚኒስትር ምክልኻል ንሱሲ ንኤውሮጳውያን ኣሰንቢድዎም እዩ ዩክሬን ኣብ ኔቶ ኣይተኣቱን እያ ከምኡ ድማ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣቱን እዩ ብምባል ብጣዕሚ ዝሕዝን ዘረባ ተዛሪብዎም ከመይ ኢኻ ትሪዮ ስኻ ዲኻ ስኻ ከምኡ ድዩ ዋላ ተጋጊዩ ገለገለ ክብሉ ድዮም ደልዮም ኣነ ከም ሰማዕኮ ፒት ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ተዛረባ እዩ ተዛሪቡ ምናልባት ኣብቲ መጀመርያ ብርትዕ ዝበለ ቃላት ተጠቂሙሎም ኣብቲ ካልኣይ ግን ቁሩብ ሶፍት ዝኾነ ቃላት እዩ ተጠቂሙ ግን ኣገይን መርገፂ ናተይ ኤግዛክትሊ ከምኡ ካብቲ ናይ ፒት ዝፍለ የብለየን ኤግዛክትሊ እዚኦም ኩሎም ሓደ ዓይነት ድምፂ እቶም መሪፅዎም ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ግዜ ኢለየ ዶናልድ ትራምፕ መሪፅዎም ዘሎ ሰባት ኤግዛክትሊ ነቲ ንሱ ዝደልዮ መርገፂ ዘለዎም ሰባት እዮም ካብቲ ናቱ ሓሳብ ንእሽተይ እውን ፍንትት ክብሉ ዘይክእሉ እዩ እሱ ህዝቢ መሪፅኒ ኣሎ እዚ ክገብር ኢለ ኩናት ጠጠው ከብለ ኢለ እዩ መሪፅኒ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት ድማ ብዝመሰለኒ መንገዲ ጠጠው ከብለ ትኽእሉ እንተትነብሩ ጠጠው ከተብሎ ቀድማይ ምገበርኩሞ ዘይገበርኩሞ ስለዘይትኽእሉ እዮም ሕጂ ኣፍኩም ሓዙ እዩ ዝብሎም ዘሎ A country in Russia's position could allow them, just in their position, could allow them to join NATO. I don't see that happening. And long before President Putin, Russia was very strong on the fact that I believe that's the reason the war started, because Biden went out and said that they could join NATO, and he shouldn't have said that. As soon as he said that, I said, you know what? You're going to have a war now, and I was right about that. So, እዚ እቲ ሓቂ ዶናልድ ትራምፕ ሓቂ ስለ ዝዛረበ እዮም ፀልእዎ እዚ ብፍላይ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ሓቂ ጥራይ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ከም ራሽያ ዓይነት ሓይሊ ዘለዎ ሃገር ማለት እዩ ኣብ ጎኑ ናቱ ኔቶ ከኣቱ ይክእልኒ ከምዚ ኣብ ዩክሬን ንሱ ቀይሕ መስመር ዝበሎ ከተኽብረ ኣለካ እንድሕሪ ኔቶ ኣብኡ ከኣቱ ጀሚሩ ድማ ኩናት ክጅምር ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ነይሩ እዚ ኣብ ግዜ ጆ ባይደን እውን ፅቡቅ ጌረ ነጊረኩም ነይረ ኣነ ፈሊጠ ነይረ እዚ ኩነታት ዝኸጋጥም ከም ዝኽእል ስለዚ ቅቡል ክኸውን ስለዘይክእል ነቲ ኩነታት ነቲ ኩንነት ክንቅበል ክንክእል ኣለና እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ መብዛሕትኦም ነቲ ኩናት ዘይደልይዎ ሰባት ዝጥቀሙላ ኣርጊመንት እያ ብትክክል ኣብ ዩክሬን ዝኸይድ ዝነበረ ኔቶ ፕሮቮኬሽን ምዃኑን ኩናት ንምምፃእ ዝተገበረ ሕልሚ ምንባሩን እቲ ሕልሚ ድማ ዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ምስ ኮነት ፍሉይ ሓይሊ ስለ ዝርከብ ዘይኮነ ብኡ ጌርካ ኣብ ራሽያ ረጂም ቸንጅ ንክትገብር ዝቐለለ ስለ ዝኾነ እዩ This is a war that would have never happened if I were president. You don't think it was President Biden's fault, not President Putin? I mean, he's I think Biden is incompetent, and I think when he said that they could join NATO, I thought that was a very stupid thing to say. I thought when he said, well, it depends if it's a minor incursion. In other words, it's okay if Russia does a minor
سنتاي دبلهم زلو بايدن نتي زهبهم مبصع هذا بايدن بقع مراحي كونن incompetent مالت بقع زي بلو مراحي نيرو كل تزاتو زهبهم مبصع ان يوكرين جيغان وصيتاو زي كونن حدغنيان كم زنبره سلازي اسو نعو قبل دليت كم زي بلو incursion. I thought that was a very foolish thing to say. The other thing that got it started was how badly Millie and these stupid people, the bad generals, how badly they did with Afghanistan. I was going to pull out, but we were pulling out with dignity and strength, and we were going to take our equipment with us and everything else. They are, I mean, what they're doing is, what they did with that, I think Putin looked at that mess and he said, wow, this is a great time, I'm going to go in. But what صباحفش انت زلو زم كلهم جنرالات اب تلفزيون متيوم قاعد بلزع زلو اب افغانستان كما يجرم وصيوم دما تاريخيام وردتنياتات يوم سلازي كما افغانستان زغاطمنا اصوارنا فنينا حديمنا زوصانا يكم عينه وصاص ايكوننا نبز بخبري اصوارنا نبرتنا ناكيمنا هنا خنوص انت تشوي دما ريسبونسبل زخونه اوصاصا يسعرون يم زلو يتكم هاب انديكن كبر بزلو منقد كنوصينا تواريدنا يكوننا كنوصي زبل زلو so again What the Americans said, I'm not blaming Americans, but I will say what they said had a big influence on his deciding to go in. Yeah. شو كم زنريو زلنا تقداي أبي بتحلو نملس أبتي let me go back to this one because أبزي بزوح نقرات سلزلو. Kept their side of the agreement. So my question is, what makes us believe that they do this time? They only do it if they are under pressure or if they are afraid of something. And that's why we really need to be strong. This is the only thing that they understand. And just to follow up, you were pretty, I mean, you seemed in your public comments pretty distressed over the last few days. You said it could be, any quick fix could be a dirty deal. You talked about appeasement. And obviously all the focus is now from the United States, from the head of NATO, I just had him on the air, that Europe has to stand up. There is no option. Do you believe Europe can? What have you been talking to your colleagues about? These are انتي تبلا لا ابز حلفه قنيات بفلاي زناي راشا كابز جمر ستريس كم زلك ديستريس تكون كم زلك هكا ستريس ياتي زلا ديبريشن كمان كير كبايو دلخيت دلك يخت مسلي زغل زغبر زلون بوتين محقاسيو قلملازي قبول كونه كلني كتب لي تسمع لغي نيتو مراحل ما بتتقاقم زبلو زلون تلو نقدن نيتو اوروبا حيلا كتعبك تكلا لو يزبل زلو سو these are two different things. Everybody around the European table, every European country by now understands that we need to do more for our defense, we need to do more for Ukraine. We have done a lot in terms of supporting Ukraine. We are the biggest supporters of Ukraine. We have provided like 134 billion euros, whereas US share is actually smaller. But in terms of our own defense, we need to do more because we have been in allies with the US and they have been saying this and ست زربا حجي لعلي أوروبا كم زقبرو هاي زارب له سلزي شيرنا تنات نحن زبز حينا حجزنا يوم تبلو زلوا أوكي I don't know دونالد ترامب نسان فتسم زراخ مرقت بتعاونية بلو من دونالد ترامب لكن 100 بليون كم زهبيات زارب زلوا سادما 234 سلزي أين يتعبي I don't know. I think it's a valid point. We need to do more. But the other topic on the side is the war that is going on right now. And whether you are offering to the aggressor everything he wants and something on top of it as well. If you do so, then it would invite all the aggressors or would-be aggressors in the world. Okay, that works. I will also go for my neighbor's territories. And that is actually that. So again, تتبادل analogy ويكاتي أما ساسالنا زربا ناي ديكون زي قطعتم نقراتيا تقبر دلا بحفشة ندونالد ترامب كم زيجر كريتسايز مقبار بعلو وصيد كم تعلم كم زي كوني فلتيوم أبتزلوا وكنتات تزبلت أن أوروبا نفسهم نخلو لهم جن we all know that's not going to be easy for them معناته دلوا الناس لزي اللي قليل كهونا يكون أنتوا قد دايم على in NATO. They just spoke about it. NATO membership for Ukraine. United States, they never saw us in NATO. They just spoke about it. But they really didn't want us in NATO. It's true. Zelensky. سنتايد بلزلو أمريكا هبقدمون أبنيتو كأتونا دليت هاي نبروبن بأفون طريم تزاربو يقشونا نيرم هلا يقشونا نيرم مخانم تتفلدا دا غير كم رجع هذا يتكبر نيبا حق زحزن مراحيزي anyway يدنقصومي تزارباناتو حزب مسحالك كم زعينة realization اتي كونتات دحري ما يبعت كون كله
يحزنك معات حزب مسهلك. It's true. Zelensky also complaining about being pressured in Kyiv by Treasury Secretary Scott Bessent to sign a contract. تزقرم كاسكراي بزي دونالد ترامب ولا حنت كم زي قبرلو يتلم كم زي يفلت بزي دما ناي تريجري سكرتير ناي دونالد ترامب دما صاق خمس قبرلو زلو نتن معدنات ناي تحقر زلو انا خفر مالتيو بدعمي زقرم يوكرين ودي قاطو زلا شقر ازغا تزعابي تمرتي بريشر يسمعوا كم زلو زلنسكي بريشر فور اكسس تو رير مينرالز لذي بحيلي بتي حما ناقاطو مخلو بتدما صقاتاتنا تنخ من زعد ما صاقطي يقبروا لهم زلو اوروبا ما nowhere to find up the Sign a contract giving the US future rights to Ukraine's rare earth minerals to compensate for US military aid. I said that our lawyers will learn it and then with some advices or some changes will come back. Tonight, Zelensky with NBC's Kristen Welker. Can Ukraine survive without US military support? زعتو زياسمعوا يوكرين بزي ناي امريكا وتهدراو حجز سرفايف كتقبر كتقصل خلدا كم حجر اما وداتا تحطوها بزيو بزي ناي امريكا حجز سرفايف كتقبر تخلدو يو. Probably it will be very difficult. And of course, in all the difficult situations, you have a chance, but we will have low chance to survive without support of the United States. So تزربازيا مودتا من البعض نشتعدل كل ونا يخليقن ازيو كبيدي بزي حجزنا امريكا سرفايف نخقبريز ولا زلو سلازي دونالد ترامب زبالكا ايش يسر تريح اغطل دلكا you have no chance ناي سرفايف الحيطوناتكا امريكا زمركوستو غينو you have no chance. This is just a negotiation 101. دحري leverage زي بالكا حيل زي بالكا بقرا خاطط او كتب زي تخلط خوينكا اقرا عليك حكام نزولو انصار غد كيدا يتخلنغا. So as simple as this, Donald Trump has every leverage نسو زبالو خقبر زمارة عني يوكرين مالتي كل عينة حيل اللو بوتين كمو يكونن بوتين negotiation نمزعي تمزع نسرفايف على ناتو دونالد ترامب يدليوني. That's the difference. بوتين عب نفسه زبط تماما power وهاجا يخفلو له تساقمي يمتعلو له but still he believes in his own capability and that's why أبي إرترا ستوصل من رجع كنا منتاي حماق سمع عنا خل كنا منتاي حزب الاشقرا قاتيمو بخلت أقرز رقص من قصن هاجر نسر زلوا بزخونة يكون واقع ما كتلقوا أي تغني غازيز أجازي بزخونة يكون واقع بكذا بكالو تتزاجيكا انتاي كم زقبرقة أب عالم تزحية الهاجر أمريكا تزقوا انتاي يكون له أو حماق ولا دقاي وتقولوا تريوا مالهم حماق أو ولا دقا يوتقولوا زيادة ما that's why زم تزلوا دعبي تمرتي إنا نرزلنا مالتي. Well, our chief international correspondent, Lise Doucette, says the conference shows the transatlantic relationship is under severe strain. Ukraine continues to dominate the second day of the Munich Security Conference, which very strongly worded speech from the Ukrainian President Volodymyr Zelensky. And Especially in this case, I think it's a little bit dangerous. That's why I said that we need to talk more with the president and to talk more with his people, with his teams. Yesterday, as you said, yes, we had good conversation, and I think that I opened some new details for vice president. That's why I said we need. It's not waste time. It's really very important. I think diplomatic investment for the future. So I'm three لهم زلنسكي نبحكي نيرفس كم زلون أب حماق كنتات كم زلون كابتي body language ناتو تريو يرأي مالتيوم قليل مدرخونا يكونن زلو. So it's a very tough situation, a very tough spot زلو بزو هذا زي بزع ركباتن بزع زرربن كم زدلو زلو تزررب دما مفتاح كم زغلي زعم just and lasting peace for Ukraine. Yeah, sorry. Yeah, I thought you were going to say something. Your order. Yeah. You just sort of, I suddenly got... Sorry, I'm sorry. You said Putin doesn't want peace. I mean, you just said it. Yeah, it's true. It's true. So what is the dialogue? And have you convinced the Americans that A, Ukraine has to be at the table, and B, I guess the Europeans have to convince them. Did you get it? So, عبد الرباحة بوتين سلام كم زي دلي خاطر زرب زلها. سلازين تايت بلان كون دحري بوتين زربنا سلام هيدلنا الله دهلكا مس دونالد ترامب دمان سلام كزرر تردادين تلو انتاي بوتا خاص خان امريكاسي كتؤمنهم دي خال بوتين سلام هيدلني زليل كاويس كما يكون تقول كات بلو زلا. A commitment from President Trump that you would meet with him first. Do you have a plan to meet with the president? No, we have our plan, of course. It's our country, and that's why it's our plan. All right, let's go now to CNN's chief national security correspondent, Alex.
بعفشا كم نريو زلنا زي very very dramatic scene ويوا دراما زلو مدرخي تفتير زلو again تي إليتنا أوروبا كاب كتصرنا توت عايز خونه شجري عقاتي موزلو كجبرو وزخولون كبلو وزخولون أب كله متحزي زي بلو. Okay, so again, Amodata, we have to go back to this one. Alex, in his remarks, Zelensky said it would be dangerous for President Trump to meet with Putin. Before him, also talked about this army for and of Europe. Give us the headlines. Well, I think both those things, Victor, really speak to the uncertainty and fear that President Zelensky has about the United States right now, particularly when he sees... شوف عفشان نريد لنا إوروبا تمغاغيلهم قد يوم نبي كم زخيد زي ترقاقص على زلون مدرخ تبزحي كم زلون زي مع نفس وقت كسب كستوعلون كجنزبون زلويو ممحار دما كون الناس لزغلين على مصوز لنا I hope everybody كمهارلو لايك قبرو support قبرو مزيان أبزم عبول عالم تسديدنا نزلنا أكد سحبري تاخبكم إيه وصر حادي أوروبا يكون أمريكا كالوتون زي جنة ناتهم ويكاورات ناتهم دوكمنت ناتهم هزيت دلاين زدم عسل زغنا نعون غنحز كل زك علينا نقبر لنا كل قوايد مالنا وصر خلتها أبزن هجرات زياتن فلو يعدلنا investment نا ستوك ماركت نا كريبتو نا كالد بحسر زبالة بقلل زبالة أبكالك الرهبة زين غد عدل لنا سلازي فليتنا تماهيرنا كنت عمل لهم قايل لنا وتر سلسة دما زين هاجرات أزي بلوس ما يتمرت عدلات اللوين ورقص لزلنا نت تمرت عدلات كنت عملن فتن انت زي لدما بعين انترنت ديرنا زي لينا فلتت حيزنا نمز عيد الوقت كنكون لنا نزك حق البروجرامات لنا أعطيهم